Nyina wa mwana umwe uria wanyitetwo kia hinya na thutha kuragwo ni agwire igoti-ini ria Mombatha thutha wa igoti riu kwehereria cira ekwirwo atatu aria kwerekanaga nio magerete ngero iyo. Aisha Kalinga agwire thutha wa mucirithania wa igoti riu Henry Nyakwemba kuruta itua ria guteaniria cira ucio akiuga hatire na uira muiganu wa gukuruhania atatu acio na ngero iyo. Na kwa mwena wa Athi River, ruhonge rwa borithi cia barabara rukinyitanira na ruhonge rwa kuramata mawatho ma barabara nimekete woko ya kilomita 15 magithomithia muingi megie kurumirira mawatho ma barabara ari njira imwe ya kunyihia mitino ya barabara. Mchana unaona mbali, unaona kilomita kadhaa, magari zimesimama, hayasongi, kuna jam na wewe driver ya matatu una overtake. Na kwa mwena wa Meru uria urahuranira giturwa kia ogavana na tigiti wa kiama kia Jubilee Kiraitu Murungi ni arugoritie ciraniro ciake kuri aikari a Meru. Akiaria hindi ya kurugoria ciraniro icio, Kiraitu ni augete ni ekuhurana na ugumania uria ukoretwo unyitite meri kaunti-ini iyo na kuona muingi wa mwena ucio ni watungatirwo wega. I shall establish the Meru Youth Service and the Meru Youth Development Program. Na kwa mwena wa Tharaka Nithi, mbeũ njĩthĩ makeria ma 500 ni magunikete na mubango wa andu ethĩ kuhitukira ruhonge rwa NYS. Akiaria hindi ya kurugoria mubango ucio, mubunge wa Tharaka Buri Mwiru ni amoritie matigirire mbeca iria mathukuma ni macihuthira wega na kwambiriria tabarira ingi mateithia muturire-ini. Kwa hivyo tunategemea sana, ukipata hiyo pesa msitumie vibaya. Ningeomba kabisa mtumie katika kuinufaisha. Na pia ile saving ambayo mtafanya, kwa sababu mnaweza hata kufanya kuomba loan, pia mtumia vizuri wakati mmefanya hiyo saving. Haduini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Waweru.